Bebephume ngobunnzi abaxhasi balowo wayesakuba ngusodolophhu waseThekwini unkosikazi Zandile Gumede nanjengoko ebevele phambbi kwenkundla namhlanje ngezityholo zorhwaphilizo Ukanti ityala lakhe Lihlehliselwe umhla weshumi kwinyanga kaDisemba. Angibonge kuwena bese ngibingelela ke nakumbukele ekhaya ngisho ukuthi ngaphandle kwenkantolo yemantshi lapha eThekwini abalandeli baloyo noma sithi ke abeseka loyo owayimeya yeTheku oselilungu leshamthetho kwaZulu Natal uZandile Gumede bebephume ngobuningi babo ukuzoqhubeka ke phela ukumeseka njengalokhu namhlanje ebezovela inkantolo okuhlalukile ke kafushane ukuthi umbuso ucacisile ngaphambi kwenkantolo ukuthi cha awukakabi sesigabeni sokuthi ke leli cala selingaqhubeka liqulwe ngoba kukhona obunye ubufakazi ombuso othi usasebenza ngaphansi kwabo okubandakanya ukuthi ke imbona maphi amacala abasola laba abangaphambi kwenkantolo abazobhekana kahle nawo kodwa ke uchaza kabanzi ngokuthi bawamukela kanjani okwenzekile namhlanje enkantolo asamukela umnumzane umzomuhle wakaDube ukungiyena ke ukhulumela labo abeseka umama uZandile Gumede babuDube sikubingelele sikwamukela indabeni bese siyabuza ukuthi emva kokulalela ukuqhubeka kwenkantolo namhlanje uthini umbono noma uvolweni sisamile kulokho sasivele sikushile eqaleni okusimangazayo ukuthi ayikazi inkantolo nangelilodwa ilanga ithatha isinqumo esimile nakuba ke mhlambe sikumukele ukuthi umantshi ukhala ngokuthi akusaba mnandi ukuthi udaba livele lilahlwe nje ngewindi lungathethwanga kodwa kulokho sibone ngathi sokwedlulelwe isikhathi ngoba nangoJanuary sasitshela ukuthi inkantolo nombuso bazama ukusebenzisana ukuthi lolu daba liphothule ngokusheshsha okusethusayo ke manje ukuthi iyaqhubeka inkantolo nawo umbuso uqobo welula isikhathi ngendlela ehambisana nezinye izinto ezenzeka ngaphandle nezenzeka esigabeni sezepolitiki ngaphakathi embuthweni weANC ngenxa yesikhathi umnumzane uDube ke lo ukhulumela labo abahlangene lapha abeseka loyo owayimeya yeTheku uZandile Gumede inkantolo ke inqumile ukuthi cha leli cala lizobuyela ke khona la eThekwini magistrate court ngawo umhla ka10 uDisemba angibuyisela intambo kwena eGoli.